Zdravo, ja sam Milica Venoma sa bloga Venoma Fashion Freak i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas sam za vas pripremila favorite. U pitanju su favoriti decembra i novembra, s obzirom da sam prošli video o favoritima izbacila u oktobru. Danas ćemo se pretežno fokusirati na dekorativu, ima tu malo kozmetike i pretežno su u pitanju proizvodi iz drogerijskog ranga sa nekoliko možda skupljih proizvoda koje ćemo provući kroz ovaj video, ali kao što rekao, pretežno su po pitanju proizvodi koji su priuštivi. Još bi samo htjela da napomenem pre nego što počnemo da ove godine nagrađivanja, odnosno giveaway, nisam pravila na YouTube, pravila sam 2-3 komada na Instagramu i uskoro je u planu još jedno nagrađivanje. Isto će biti na Instagramu, tako da pratite me na Venoma Fashion Freak. Počinjemo sa favoritima. Prvi u nizu jeste L'Occitane Amande. U pitanju je krema za ruke i nokte. Ovo je tester, u pitanju je pakovanje od 10 ml, ovo je nešto najlepše što se tiče mirisa kreme za ruke što sam ja ikada probala. Mnogo mi se dopada, dobila sam ga u nekom časopisu i zaista sam oduševljena, planiram da probam još neke njihove kremice, a najverovatnije ću kupiti ovo. Zatim tu je moj tradicionalni zimski favorit, u pitanju je Chanel Le Vernis Nail Color u nijansi Rogue Fatal 487. Ovo je moja omiljena zimska nijansa, pretežno je koristim za nokte na nogama jer imam gel na rukama. Ovo je neka nijansa koju se ja stalno vraćam. Po kvalitetu ovo bi stvarno trebao da bude bolji lak. Ne, nije toliko dugotrajan koliko bi se možda očekivalo za ovu cenu, međutim kako je Chanel, plaćate uglavnom za ime, ali u svakom slučaju ja ga mnogo volim i to je jedna od mojih omiljenih zimskih nijansi. Sljedeći proizvod jeste Olival čarobno zlatno ulje za telo, lice i kosu, koje sadrži ulje lešnika, jojobe, makadamije, argana i ruže. Ja imam pakovanje od 50 ml i ovo sam dobila na jednom nagrađivanju. Ovo je neka malo priuštivija verzija onog Nuxovog zlatnog ulja, odnosno pa u pitanju je veoma sličan proizvod. Ovaj možete kupiti u drogerijama za nešto manje od 2000 dinara, mislim da je negdje oko 1800 dinara, a Nux od 50 ml mislim da je negdje oko 2500, nisam sigurna. U svakom slučaju ja sam prosto oduševljena ovim proizvodom, nisam ga koristila na kosima da kažu da je dobar. I za kosu koristila sam ga na telu, u pitanju je ono suvo ulje koje ne ostavlja onaj masni trag za sobom, tako da nećete se izmastiti, nećete imati ni odeću punu šljokica, jer ovo možda izgleda ovako malo napadno, ali kada se nanese dobije se onaj diskretan sjaj koji je još više cool na preplanuloj koži koju ja sad nemam, a i retko kad imam, ali u svakom slučaju ovo je nešto što mi se jako dopada, što sam uvrstila u neku svoju svakodnevnu rutinu i donosi mi puno zadovoljstva, tako da velike preporuke za ovaj proizvod. Još nešto od Olivala što ja nemam trenutno kod sebe jeste Olival micelarna voda sa uljem smilja koja mi se jako dopala. Nisam tačno sigurna za cenu jer sam i to dobila na tom nagrađivanju. Jedino što mi možda malo smeta kod te vode jeste što je miris prijatan, ali je dosta jak, na što ja nisam navikla jer sam do sad koristila Garnier i Biodermu i obe su mi bile dobre. Međutim, ova micelarna voda je nešto između uljanog skidača i micelarne vode, tako da malo je jača, ali je nežna prema koži i koža mi ne reaguje. Meni koža uglavnom odreaguje na te uljane skidače, tako da ko ih ne voli, možda je ovo 2 u 1 rešenje. Ja se nadam da se kamera upravo malo smirila, ima neke tripove, ali mislim da je sad sve pod kontrolom. Idemo dalje. Sljedeći favorit jeste baza za usne od Golden Rose-a. Ovo je novitet i on izgleda ovako, podsjeća na neko teže labelo, a takav je i osjećaj koji daje na usnama. Jako je prijatnog mirisa, ja ga mnogo volim. I kao baza za karmin je ok, međutim koristim ga umjesto labela jer mi se duže zadržava na usnama, daje mi bolju hidrataciju, a nemam onu potrebu da ga stalno nanosim. Znači nemam osjećaj da mi se usne brže suše zato što ga koristim. Tako da ovo je jedan od mojih omiljenih proizvoda za ovaj decembar. Također sadrži vitamin E i velika preporuka od mene za njega.
Idemo dalje, sljedeće su dva proizvoda od Essence-a. Ja znam da Essence niste nešto mnogo vidjeli kod mene u favoritima, međutim oni zaista imaju neke dobre proizvode koji su dosta priuštivi i jednostavno ne znam kako se to dogodilo, ja Essence dosta koristim. Prvi od njih jeste Essence Silky Touch Blush. U pitanju je rumenilo u pakovanju od 5 grama. Ovo je nijansa 40 Natural Beauty i ovo je jedno jako, jako diskretno rumenilo sa jako sitnim šljokicama. Tako da možda nije za korporativnu dnevnu varijantu ukoliko radite u strogoj korporaciji, ali za sve ostale događaje, za večernju varijantu svakako jeste, onako baš je diskretno, a imate taj sjaj i mislim da super izgleda na preplanuloj koži. Lepo se blenda, dosta pigmentacije ima, ali ne pretjerano, znači u slučaju da volite jače rumenilo trebalo bi da ga nadogradite. Sad ne znam koliko ćete uspjeti da vidite, ali mislim, stvarno je ono što rumenilo treba da bude po nekom mom mišljenju. Drugi Essence proizvod u mojim favoritima jeste Essence Extreme Lasting Eye Pencil Easy Glide and Waterproof. U pitanju je kreon koji je onako dosta dobro držeći, odnosno može jako dugo da stoji na oku, ne preslikava se, ima neki metalik odsjaj, barem ova nijansa, ima ih u raznim nijansama. 1,3 grama je, ovo je 0,5 Rocking Toy, tako da evo i to ću da vam pokažem ovde. Možete vidjeti zaista jedna od onih olovaka koje se ne skida kad jednom nanesete. Lepa je nijansa, metalik je odsjej, ko voli to, to je sad super in, jel te? Jako je povoljno, nešto tipa 200-250 dinara, tako da pogledajte u drogerijama ako vam je potrebno ovako nešto. Dalje sa novitetima, sljedeći proizvodi su iz nove Golden Rose Metals kolekcije koju sam imala priliku cijelu da recenziram na blogu, ostavit ću vam te recenzije u linkovima ispod. Prvi proizvod koji se meni mnogo dopao, o kojem su mišljenja generalno bila i podeljena, jeste Golden Rose Metals Matte Metallic Lip Crayon. Ovo je nijansa 0,8 i ovo je olovka za usne koja sadrži brdo šljokica. I po meni je neki dupe za neke tečne ruževe koji su tako puni šljokica na ovaj ili onaj način koji kod nas ne mogu da se nađu, ali eto gledala sam na YouTube-u kod tati pretežno takve videe. Ovo je nešto najbliže na našem tržištu tome što može da se nađe i sad ću vam pokazati kako izgleda. Sad koliko ćete od toga moći da vidite, nisam sigurna, ali kada se osuši do kraja, ova olovka na usnama jednostavno daje bukvalno taj šljokičavi metalik sjaj. Ja mislim da je to sjajno, ja mislim da je super trendy, da nije za svaki dan, da nije za svakog, ali ko voli ovakve stvari definitivno bi trebao da proba. Mislim da je cena negdje oko 500 dinara, imate u Liliju, imate u Golden Rose shopovima, pa bacite pogled. Sljedeći proizvod iz Golden Rose Metals kolekcije jeste Liquid Glow Highlighter. On se meni mnogo dopao, liči ovako na tečni ruž, ali nije, ima 4,5 ml u pakovanju i ovo je nešto prosto fenomenalno. Može i umjesto senke, može i uglove očiju, može i kao highlighter, za šta se i preporučuje. Jako mi se dopada, puno je šljokica, daje neki fantastičan sjaj, sad ćemo probati. Mislim, ovo ćete sigurno vidjeti. Evo kako to izgleda. Ovo ovde. Prosto jedan fantastičan proizvod koji može da se koristi za više namena u svakom smislu, tako da velika preporuka za njega. Ako volite ove stvarčice, definitivno pogledajte i ovo. Jedan proizvod koji definitivno nije novitet, već jedan moj stari favorit kojeg mislim da vam nisam pominjala do sad, jeste Maybelline Lash Sensational Lash Multiplying Mascara. Ovo je drogerijska maskara negdje u rangu od 600-700 dinara. Jedna prosto fenomenalna maskara. Ukoliko imate trepavice koji idu ovako pravo kao što moje idu, a treba vam uvijanje, a nećete da se cimate sa uvijačima i sličnim stvarima, ovo je definitivno rješenje za to. Ova maskara daje dosta volumena i zaista dobro uvija. Nema grudvica, ali nema ni razdvajanja trepavica, međutim efekat koji daje se meni jako dopada. Dobila sam čak 2 ove maskare u posljednjih mjesec dana, tako da očigledno ih ljudi mnogo vole i preporučuju. Tako da sam otvorila jednu, opet je koristim i želim vama da je preporučim.
Još jedan proizvod koji nisam sigurna da li sam vam preporučivala do sada. U pitanju je Golden Rose Stylist Duo Liner 2-in-1 Eyeliner Pen. Znači, u pitanju je eyeliner koji ima dva kraja. Jedan je špicast, drugi dolazi sa onom kuglicom. Ja koristim ovaj špicasti deo za nanošenje. U pitanju je tipičan eyeliner u flomasteru. Tako da ako ste fan ovakvih proizvoda, ovo će vam se definitivno svidjeti. Suši se u mat, ne razliva se, ne preslikava se, dobro se ponaša, lako se skida, poprilično je dugotrajan. Sve u svemu jedan dobar proizvod koji možete naći u drogerijama. I posljednji favorit za danas jeste Maybelline The Burgundy Bar, paletica drogerijska u nekim crvenim nijansama boje rđe. Kao što znate, ja sam prethodno radila recenzije za Maybelline The Nudes i Maybelline The Blush Nudes. Ovo je sljedeća stvar koju sam kupila, znači preskočila sam ono 24 carats i preskočila sam The Rock Nudes. Ovdje su mi se jednostavno nijanse najviše dopale, ali neću pretjerano pričati o njoj ovom prilikom jer planiram da vam uradim pojedinačnu recenziju. Ona će biti uskoro na kanalu, tako da u njoj ću vam pričati više o dobrim i lošim stranama ove palete. Hvala vam što ste odgledali moj video, nadam se da vam se dopao. Ukoliko jeste, molim vas kliknite like i subscribe, zapratite me na društvenim mrežama, posjetite moj blog, a mi se vidimo uskoro u novom videu. Zdravo!